Oh, ayan. Si Tita Nati. Painayan natin. Hi, Izzy. Salita. Ay. Salita, anak. O, sige, dalhin sa crib. Ay. Ha! Yan ang crib ni Izzy. Junior's crib. Ayan. Umingay ka. Ayan. Izzy! Ayan. Ay, hindi. Nagagalit. Galit sa crib. Ayoko sa crib, sabi niya. Ayoko dito, no? Ayoko dito sa crib. Hi, Lola. Please give me money so I can go to Philippines. Hey, tita. Ayan.